Chairman Autiam, my chairman, Ukraine Poets, my chairman, my leader, Ukraine Poets, Ukraine Poets. Asihle kule kancane futhi sibone kanjani chairman? Yabona thina sithanda kuyikhephula leadership. Ngine video la ngayikhuluma khona le ndaba after the second game lose. Yabo saqala ukuba namadoubt. Ngicela ugesa ukuthi uthini. Uthe bangaqala abashifasa abapheneke button. Yes, njaya muyangazi. Yimi loyo. Ngabatshela ngathi kanti ama panic button apreselwana. Bengiyibona mina indlela. Yabona uwathu langa. Ukhona ukubona la singaboni khona. Yabo Mara mina bengibona naye uwathu yabo ukuthi la sizofika enjabulweni. Uyayibona wena uthi amne siseza nayo before sofika namhlanje. Kumele sibakhumbuze. Yabona laba basePhefeni nalaba basemamelodi bacabanga ukuthi thina samajeki thina siclever zamampela. Ngiyayibamba uthi Ngisakubeka bahluleke nokulenda thina sihlulwa ukulenda. Uyabona ngisakubeka nje mara ke asiphume la sikhulume ngebhakaneni. Uyabona njami bona yazi kwenza la uwadu ubreake irecord edala sidraund 14 years akusumdlalo edala sidraund 14 years akusumdlalo u14 years akusumdlalo nje cabanga ukuthi boshizila 49 akusumdlalo cabanga ukuthi boshizila 49 manje ngabe isitupu sikudlile yabo mara ke awuthiyami thina sithi siyabonga kuwathu yabo sizofocusa ku next season uyangithola awuthiyami ne okwamanje thina besifuna ukutshela laba abahlulo ukuya eDurban beza la eMbombela. Uyangithola ngiyayilandela uthi yeah angithi ngithola bahlula ukuya eDurban beza la eMbombela bathi bazominya awuthiyami ekuyiminyela parent thina sisaphila awunamanga akuminyekanga kithi hayi bona ke ukuthi sithatha kanjani ngithi ngikutshele sithatha kanjani asithathi nangamagoli wethu sithatha ngama own goal uzobonisa ukuthi ne experience bekuyimust dizela chairman mamela chairman ne omunye umbuzo mfethu kulama player angadlalanga abangatholanga ama minutes amaningi abombule abosilepe abosesana ungathanda ukuthini kubo my chairman no ithi ngitshela uthiyami abafana bangalahli ithemba yilento le mina benginayo nge the whole season abafana laba isizini izoqala no enye into before ngifika la ithi ngikutshele ngowathu ngifuna ukuthi kuwathu coach ngiyabonga ukuthi upromote 4 players from MDC uyabonisa ukuthi next season sodlala ngentwana encane awuthi amthina ne thina we don't have to spend 90 million to get to Shukela thina sithatha la esowethatela pheka Melody Garankuwa kuphi uyayibona rare siya build so ukuphendula le question ongitshelana abombuli we still love them yeah and labafana bethu ne they still going to do it yabona uthi kunento engifuna ukutshela yona no bekushoda nje ukuthi siyibambe ne bekushoda ukuthi siyibambe manje sesibambile abona ithi ngukutshela 8 season in a row bazozwa ngathi mamela chairman le ndaba leyo ukuthi ibhakani kanjalo mayithatha league kuphela ithatha i-treble uthini ngaleyo ndaba abobana abanye abayenza abekho bakhona abekho bakane bakhona abekho zikhona ezinye inaye eziyenza yithi kuphela bona thina always masothatha league siba ne triple sayiqala ngale game uBhenny ashale yanto leya yadlala neteam seza uchanza washayela umro sangene neteam uyabona utham thina utham siclever sasemsotha thina sabantu baseLondon asithukanga futhi sizela imbombela singathukanga uyangithola utham singathukanga chairman my chairman yethu futhi sizoyicontainer futhi sizoyilwela chairman my chairman ngiyabonga my chairman